Afrika bavumbuwe mu bucuruzi bwishe bw'imbaho. Uganda nirebwa neza na Washington nyuma yo kwegurira Abarusiya ubucukuzi bwa peteroli ryamiye. Nikeri Musongati yifuzwa n'abanyaburayi, Abarusiya na Amerika. Ihurizo rikomeye kuri Perezida Petero Nkurunziza. Ibihugu 14 bya Afrika biracyatanga amaturo ya miliyari 500 z'amayero buri mwaka i Paris. Ubushinwa mu bufatanye bushingiye ku bucuruzi mu bihugu 31 bya Afrika. Ibinyamakuru by'ubusesenguzi bwa politike ku isi birimo kuburira perezida w'abaturanyi muri Uganda Bwana Yoweri Kaguta Museveni ko intebe ye atangiye kuyegereza mu muriro. Uganda www.africareview.com. Museveni facing gruesome task. www.enca.com. Ugandan president in hot water. Uganda ni igihugu aho abashakashatsi mu by'umutungo kamere ku isi bamaze kwemeza badashidikanya ko kibundikiye peteroli n'ibyikomokaho ku bwinshi. Magingo aya za sosiyete Total na Taro Oil y'Abongereza nizo ziganje mu bucuruzi bw'amavuta ya peteroli, zikaba kandi ngo zararangije kubwira Kampala ko arizo zizacukura peteroli Uganda ibundikiye. Mu mwaka wa 2012 Museveni yasuye Uburusiya. Museveni yakiriye Kampala Bwana Gennady Gatilov, umwungirizi wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya. Perezida Museveni usanze arwanya ubutinganyi byeruye ntibikunze gushimisha kenshi Washington. Uganda yahaye isoko sosiyete y'Abarusiya ya RT Global Resources ngo yubake uruganda rutunganya peteroli. Uru ruganda ruzatwara miliyari 3 z'amadolari y'Amerika ngo rutegerejwe kuzagira ubushobozi bwo gutanga utugunguru twa lisansi 60,000 ku munsi igihe ruzaba rwuzuye. Ku bwa Amerika ngo bibona Kampala ari cyo gihugu cya mbere muri Afrika cyahaye ubuhungiro Uburusiya, nyamara bari bamaze gukamanyirizwa n'abanyaburayi nyuma y'intambara bashoye mu gihugu cya Ukraine. Uru ruganda rwa peteroli muri Uganda ngo ruzubaka ku mupaka wa Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi Kongo ni igihugu Washington bo bafata nkaho yabayindiriye Abarusiya ndetse n'Abashinwa. Si ibyo gusa ariko kuko Kampala yanemereye abo Barusiya ba RT Global Resources kubaka uruhombo rwa essence pipeline rwa kilometero 205 ruzayigeza ku bigega byo hafi ya Kampala. Aya mahirwe Museveni arimo guha Abarusiya yirukana Taro Oil i London. Impombo za peteroli ziva ku nkombe y'inyanja y'Abahinde zikagera i Kampala byazanye agatotsi gakomeye mu mubano wa Kampala ndetse na Washington. Nyamara ariko RT Global Resources yahawe isoko ni imwe mu itsinda ry'amakampani rizwi ku izina rya Rostec. Umuyobozi mukuru wa Rostec Bwana Sergei Shemezov ari ku ilisiti y'abakomanyirijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Uyu mugabo Shemezov ufite akabyiniro ka Putin's Arm Dealer ngo niwe mukomisiyoneri wa mbere mu bucuruzi bw'intwaro bwa Putin muri Afrika. Uyu mugabo ngo niwe leta y'Uburusiya yifashisha mu gutsindira amasoko abyibushye cyane mu bihugu bya Afrika. KR Gilles, umuyobozi w'ikigo cy'Ubwongereza cy'ubushakashatsi ku kurwanya amakimbirane UK Conflict Studies Research Center, avuga ku isoko ry'Abarusiya muri Uganda yagize ati: mu gushaka amasoko anyunyuza bya rubanda Abarusiya bifashisha ubutegetsi budakomeye, soft power. Abasesenguzi basanga uyu mugabo yashakaga guhishurira Museveni Kirondre batangiye gufata ubutegetsi bwe nk'ubwo yahigaga yahijanja, soft power from a soft leader. Uwo mugabo Gilles yakomeje agira ati: Abarusiya batangiye kwisunga uduhugu duto ngo bikingira ibihano by'umuryango w'abibumbye. Perezida Museveni na leta ya Barack Obama ntibumvikanye na busa ku ngufu ashyira mu kurwanya ubutinganyi. Ku wa 21 Gashyantare uyu mwaka Perezida Museveni avuga ku mubano wa Kampala na Kremlin yagize ati: dukorana n'Abarusiya ntibavanga politike zabo n'izacu, bakora ibyo twumvikanye. Icyo gihe Perezida Museveni yari Entebbe ku cyicaro cy'ingabo zirwanira mu kirere. Mu mwaka ushize gusa Uganda ya Museveni ngo imaze kugura indege z'intambara 30 zo mu bwoko bwa Sukhoi 30. Museveni akomeza iyo mbwirwaruhame ye yagize ati: iyo ubonye umugabo ujya mu ngo z'abandi atangira kubaha amabwiriza ngo mukore ibi mukore na biriya, jya ko hari kitagenda kuri uwo muntu. Uru ni urugo rwanjye, ufite urwawe giwawe. Benshi bahamya ko aya magambo Museveni yayabwiraga Perezida Obama kuko nawe yaramaze iminsi amubwira ko atategereza kubana neza na Amerika igihe cyose yabafata abanyamaswa batiganye. Museveni aherutse gukura miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika muri banki nkuru y'igihugu aziguramo indege z'intambara 7 za Sukhoi mu Burusiya. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters
bitangaza ko mu gukora ibi Museveni atabyumvikanyeho n'inteko nshingamategeko, reka yewe ngo na guverineri wa banki yarabyitotombeye. Washington ngirabizi neza ko Museveni afitanye umubano wihariye n'Uburusiya kuva mu mwaka wa 2011 kandi ko leta ya Kampala ifite umujyanama wa gisirikare muri ambasade yayo mu Burusiya. Museveni yahawe igihembo cyo ku rwego rwo hejuru na leta y'Uburusiya nk'umusirikare w'umunyapolitiki witwara neza mu bayobozi ba Afurika, highest public award for being one of eminent military political leaders in Africa. Ikinyamakuru BuzzFeed mu busesenguzi bwacyo kivuga ko Perezida Museveni asangiye neza imyumvire na Putin ku birebana n'ubutinganyi. Ngo igihe cyose Muzee Museveni azumvira amabwiriza y'Uburusiya, BuzzFeed ivuga ko kwa Putin bazamufasha mu bukungu n'ibya gisirikare, gusa ngo ntazategereze no gusaba amazi yo kunywa i Washington. Perezida Museveni kandi ngo igihe cyose azumvira Putin nk'uko International Business Times kibitangaza, ngo azahora zirikana ko Abanyamerika n'Abanyaburayi batakwihanganira kutabona umutahe wabo kuri miliyari 6.5 miliyoni by'utugunguru twa peterole abahanga bamaze kuvuga ko Uganda ibundikiye.